Kiseng balang kibakintop ya kaseng KSU hitu HNYF MPUF JSU UHM bakinonya taksi ya kajing pinyai kaseng KSU East Jende Hills unit mentasi kila pelong sendan daka pakang nanti hasurak hasar kliriat ba kan National Highway 6 kajing pakang nanti mentasi kalau ngadian baka National Highway Authority of India kabatai rui kate kasurak Highway 6 bat kumju kasurak bat ka board district jo ke East Jende Hills kimshim lala balai halor kajing sniu palat kani surak ka balak ta palat ka ya kayeng jo kipat ba bat kala bu jing maru ya kipat ba ile na manta diversion kam diver I wa iman bahag sorok yo chinkia sarkar neliang kipat ba iwan mulai nang state le kan macam sistem itu guru guna macam kami kena kedua kami kena ambil sistem saja ini mentah driver kepading ia sokar bahawa dia snok tilang bagi KSU so cingkia sokar nak